gagaya manipod ka ni Kabsat daranasan na apod managan, tintay patangatang akapadasan ita. Ngamsakbay na, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Shoutout mampay kani Grace Martinez, Crisel Ramirez, kani Mary Joy Dolnuan. Kastimanti ko na ni Kabsat Darna. Dear manang biyanang, istrikta ak no may papan iti apo ko. Jak kayat ado nga apo ko. Ti kayat ko kad may salang tagbalin nga apo ko, tadyak kayat tinaariwawa nga ubing. Kat isungag may sa ti anak ko ta talaga may salaang ti kayat ko ngagbalin nga anak. Iso ano mabalin, kasta kumamat iti apo ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Umadanen ti panagpas ngay mo, Lota. Wen nga rod nanang, ay nadyak mawatan tiriknak, excited ka madanagan. Talaga kasta. Gagangay ti kasta marikrik na. Kastoy ka di mo tiriknayo idin si kugdak nanang? Ay wala. Gimatangak pa'y iday ti pado ti panglalaki nga ubing Amin na gamit ti ubing, ginatang ko panglalaki. Tatiam mo, lalaki ka iday, agam babae ka ba? Apay, lalaki ti kayat yung anak, nanang. Ayun ko Ang babae mo timpas ngay ko. May mayat nga min ti lalaki nga anak, para kanyak. Ninanang mo, kasla saan da ka kay kayat, tababae ak nga anak da. Kay kayat ka, Lota. Napatag ka kanyak. Taanak ka kit nga road. Basta, lalaki ko mati kayat ko ide nga anak. Nawad maaramidak. Babae mo ay tinaipaay ka na kami, tiyamam. Amuyo, nanang. Upat ti plano ming agasawang agbalin nga anak. Ay, saan? Ni, saan nga? An-anuam ta upat nga anak. May salaeng ti kayat ko nga agbalin nga pukaw. Apay ngay, kat upat ti kayat ming agbalin nga anak, wano lima pay kit di. Basta may salaeng ti kayat ko nga pukaw. Diyak kayat ti adaw nga pukaw. Di ito ngaran ti kayat kaw. No kayat yun nasaya at kayo kanyak, Lota. Apay ngay ani nanang ti mangedeng iti dayta. Kadata mo tagasawa Lota. Numano ti kayat tangagbalin nga anak. Awan ko man ati pakibyangan ni nanang. Wan nga rod Ang amamumat kang ugali ni nanang, naturay, di na kaya ti matubtub ngar. Ay, apay kanungay ati nakayat ti ado nga apo ko bakit? Diyan mo Diyan kundi namang, tanalpay ti abaga kitag sarsarita kami, dino. Kayat yaw amaamuan. Nuapayajak kayat ti ado nga pukaw. Dino, Lota. Apay ayan nanang. Apay ka din nanang. Jak kayat tinangalaw ngaw nga ubeng. Jak kayat ti agan anawa iti nawuwulwul nga ubeng. Ken kang runaan ti amin. Jak kayat nga agrigat danto. Ha? Apay, aday pa kanyaw kadagiti anak yaw. Maipaayo amin nakasapulan da. Saan kayo mo abanam? Ken pa extra kalaang mat iti trabaho. Dinaw. Apay, negosyante kaya? Milyonaryo kaya? Nakarit ka nga kundi putot iti adaw. Ay, nanang. Nang, addan tupay pada marigrigat kat dandan isa nga dosena ti anak da. Isuda dagita. Di utuladon ida. Isu nga ron may saka nga anak mi ken ni tatang mau Lota. Tajak kaya ti ado nga anak. Isu husto ti may sangag balin nga anak yo. Lumabalbalin pa'y kiti akito, ray di kayo naganak. Agaman niya ngay, masikog kamutan. Isu di yun tunayunan dayta no maipas ngay muntaw, Lota. O naimitikas tang aramid mon, darna bakay. Apay, aya apakibyangam, pati ti panagsikog di anak ta. Dakkel ti biyang ko kadakwada, taadada iti pudirta. Data ti magpakpakan kadakwada. Ti pensyon ta ti pagtataudan ti lamlamutin da. Anyan ti kasta panagsasaong bakit. Amumit nga awan permanente a trabaho di manugang ta. Kasla iboy-boy-boy mon ti maitultulong mo kadakwada no kasta.
Isu nga rod at tipidun dati panaganak da. Ta, awan na talga da trabaho da. Hoston, tamay sanga anak. Sapay upat, wano lima ti plano mi nga agbalin nga anak, tatang. Ngam kasjay mo ti bagbaga ni nanang. Paritan da kami mat nga aganak iti ado. Ay, dakman amoy ti dayjay nga inam. Sa bali, ti prinsipyo na. Pudno ay may salaang ti plano yung idi nga anak ni nanang, tatang. Isula ang takin plano iti dayta. Tanusyak, 5 wano 6 kumati kayat ko iti nga anak. Saan na kayat ti inam? Isungawan kabsat mo. Takas jay inam, anak ko. Ay, una yun ni nanang. Nagrabaw ti rason na. Gaputa di na kayat nga dan na ariwawa dito balay nga ubing. Paritan na kung nga agsikog iti adaw. Bakit? Inakagtrabahon. Mabati kan dito'y balay. Ay, una yun ti kasta nga itsuram andrang. Adapay atiw mo at teenager. Na, Kasta mo, ti pantalong dagiti agtutubaw. eket uray tabagbagay ko matbakay. Saan mo abagay? Silang akitaan. Sukatam data. Apay ayakas lang, papaubing ka, sika andrang. Kat, apay dakas aya. Proud kakit di ko taubing tilang ato'y asawam. Kate, ubing tilangam Kate. Siyak nga asawam, bakbakitanan. Ibagadan tumanan, nga inaunaak, ngamsikan. Eket, agpaubing kamot ano kayat mo bakay. Hawang mo dakas na. Nay, dakita katiin into na rikong. Anyat mabalintayaw no talaga nga agkuribot-buton ti kuday. Sige, mapana kong tanay, aldaway. Nagsapa ka man din na rumwar. Apay, nabaliwan ti oras, ti entrada yo iti trabahom. May mayat kimasapa, tapno sa anak ama traffic. Nay, sa paum ti agawid intun baluma. Ambangan lumala daw ka manan. Masansanon ti kasta nga aramid mo. Kaslada pagtagasam. Awan mo't si kakit di mo bakit. Saan man natila pang panunutan? Sige, mapana ko. Lota bakit? At damadlaw mo kinitatang. Anyat kayat masawan lakay. Kasla umubing. Ha? Ubing wano agpapaubing. At parehas na lang mo't Kanayon pa yun anak ka herdo. Kandagiti kawas na. Kawas mo ti teenager dagitay. Ay wun, nadlaw kumutday talakay. Kan uray tay bag na ama pan agtrabaho. Saanan atay pasiking ti us-usaran na. Nakabadi bagmutten. Uli nga ron. Gumugwa po ni tatang Kunadamot ano gumugwapo ti asawa ka, nalaing ka nung agasikaso ti asawa na. Sa bagay, talaga ang asikaso ni nanang kinitatang. At lalay istrikto na nung naduma. Apay kastoy laeng ti itod mo aswildom, Andre. Ayan ti daduma. Imbang kukon abakay. Anya? Dala, ingka nga ron agpalisan. Tamangan tayo no madamdama. Agsubliak ilay, tadama pang kugatangan. Nalipatak gamay. Kasapulak no biga dayjay iti trabaho. Saan waya malpasyo ti kontrata yu abalay. Ijakam mo bakay. Sige, tagdi ko sakbet. Tani, agatling utak. Tapno mapreskuan man ti bagay. Ay, anya magtalinuto yung ama si nanang. Nagbangsimot. Anya nagbangsay. Kat nakabangbang luntupay. Aguray ka. Aginaw ka kadimanin, Lota. Aginaw ka manayin, kunak! Kwa, uwang nga ron nanang. Ay, una yan. Awan pailat makatawan ti anak yaw, aginaw ka manayin. 11 months na pailaan. Diyak mo nga may nagbinula nun. Diyak mo tamo nanang. Timot ko na ka may salaang ti anak yaw. Apay ngay aninayunan yaw. Nanang. Ipadlaw yung latikin na. Ay na, mangibabain kayaw. Awan pa'y makatawan ti anak yaw, nagsikog ka manayin. Kanya nga ron ngay, adaditan. Ay na, mais-estresak ka na kayaw. Natangkan ti ulo yaw.
Apay, baknang kayo aya. Nakarit kayo akong di anak iti adaw. Kat saan kayo matabaknang? Kanariwawa ti adaw nga anak. Maistresa! Umay ka man si Kadino. Apay ka din, nanang. Wampay la makatawin ti anak yaw. Ngam siniko gamanin jay anak ko. Ha? Nanang. Unay mo day tangaramid John. Ipadlaw yun na ti. Ay na! Makasauak manan no kastuilaeng. Inton makaanak ni Lota. Agsina kayon taon iti pagidaan. Ha? Kasya mo ti anak ko Dinaw. Pagsasaron wamot apag sikugunay. Kimutong pa yan. Gapo iti kasisikog na. Saan mo't, nanang? Kasjay ti sigo ta pamagina. Di ka nagrasaw. Awang kiediti deng-dengken nyo Imbagak lang nga rodon may salaang ti anak yaw. Ngam pinasarangwan nyo mo adagaws. Di kay agpampanunot. Bay-bay no manot ti kayat dangagbaling anak. Dore aganak dahi ti sa nga pulaw. Awan mabalin mo. Tasaan mo asika ti mangbiyag kadakwada. Anya saan? Kapasaray mas short ti kwartada. Pasaray umutang da kanya. Kit uray ta anak mo may. Di mo kitulungan ay. Ay! Masurunak! Diyak kayat ti adaw nga ubeng. Nagariwawa! Diyay tupay may maysa kang apukuta. Kat marengrengak no agsangay. Day tantulaki di 2, wenno 3, wenno 5. Ngala, bay-bay amon. Saanin ang mabalin nga ibabawi? Masikong garudan. Anya maramidam nga eh. Kita mantikas ta alangam, Lota. Nagkutungkan. Kas kalapimpiman. Sikukan tumot asikaw. Kastoy talaga ti panaginaw ko, nanang. Aglaladutak ka kanayon. Kanawan ganas ko amangan. Isa ako mutungak. Ngam namalpas ti inaw ko. Mayat tumanan. Sinaam sanjay asawam, Lota. Ha? Tapay mo ngay. Wala. Tadi nakapay kasyan. Sinikugan na kamanay. Gagangay na Agasawa kami nga rod. Kurang ti may isang anak mi. Kurang pa ti 2 Uray upat ko wenno 5 mayatan. Ay na! Talaga di kag pampanunot, Lota. An-an mo ti adaw nga anak, Naragsak ti ado ti anak na nanang. Naragsak! Now, bak nang kayo. Kan, numapadakilyo ida na sayaat. Ngam no saan ngay. Kita man dagitay anak ti kasinsin mo. Inagdan ti anak na. Ngam, pasig damot. Wal! Sadot dapay nga giskwela. Di da kami ipada kadakwada Sa bali kami mo ti asawak nanang. Darasudos kayo kidi nga gasawa. Di yo mo ti agplanaw iti pamilya. Lanyat ko nam. Lumasintan iti pagnaidan bakit? Anya? Marengreng kaming kininanang. Inaldaw sumanao. Agura na ti maaddan iti ado nga po ko. Manumot ti kasta. Nagiti na dumalula. Maragsakan da. No ado ta po ko da. Kumninanang kagura na. Ay, wan nga rod pagyanan tayo nga rodang ngay no pumanaw tayo dito yung balay. Makipagnagdapay lay di balay may. Ta pumanaw ka nung takabagis ko. Ta umakardan iti kabarbaro a balay da. Ay, kasta aya. Naimbag pa di kabsat mo, adan bukod da balay. Kat dumteng tumad lay ta katatayo Basta gurnong ta bakit? Sa bagay, pati ka makaurnong tata na impod ka. Saan ka agastador? Kan kang runaan ti amin, awan bisyong lakay. Wana bakit? At least di balay. Maramit ta ti kay kata. Kanura ganak tayo ti nga pulo. Awan makibibiyang katata. Sige nga rod, sikat ti makaam mo, Dino. Apaya pumanaw kayo. Sinintiryaw, ti maibagbaga kada kayo. Kat pagsayaatan nyo mo ti ibagbaga. Pumanaw nga may nantikabsat ni Dino iji balay da, iso asumublat kami nanang. Tapno da kano kadwan na abalayan nyo ijay, tamo yung mataman nagsaksakit ni nanang. Amaw kapag pambaryo laang ang dayta. Ang mala, makamo kayo. Basta siya,
pagsayaatan yo ti ibagbaga. Kat no sakitan tinakam yo dagita ang maibagbaga kada kayo, makamu kayo. Pumanaw kayo no kasta ti kayat yo. Anya kamuteng Andreng. Amom nga awan kadwak dito'y balay. Nga maladaw ka pa'y laang mo't nga agaway. Nagapwa manan aya. Naitagasak ijay balay na kumparet. Tay nayaban na. Nagis-istorya kami biit. Mabut-buto nga't dito'y balay no marabyan ka. Amumot nga awanan dalota dito'y balay. Basol mo lang nga. No, payapimbanaw da. Kapuiti kinalaing mo asumaw. Man nakibiyang ka nga big. Iso pinanawan datan. Ha! Nagaduman nga'y pagpagamot. Ingkakat agpulusan tamang rabiitan. Di, abay. Di ka pa'y nangan aya. Rabiin. Saan ta inururay ka nga raw. Nangan ako na ijay balay na kumparet. Mangan kan. Napno di ka agul sir. Di ka pa'y lang amin nangan itay. Nukasta masikog manan ni Lota abalayan. Ay wow, nabalayan. May ikapaton na jay nga anak da. Ay, talaga suker na gijay nga gasawa. Di dalag ba ay? Anak da nga anak, katsan damot abak nang. 5 ti kayat dangagbalin nga nakabalayan. Inampay ki di ka no kumaan. Naa, para makitaan no mabiyag da dagiti anak da. Kung nakadakwada at tuladan da kami kanila kay ko. Amay salaang tinagbalin nga anak may. Iso asaan kami anarigatan anang padakkel kinilota. Kain, awan pa'y ti sakit ti ulaw ana ariwawa nga ubay. Ay, natipid kayo iti anak amaray. Da kami ke walo dagiti anak may. Ay, da kayo nga rod titimawidan jay anak mo abalayan. Abagan kit di pa ino pupwersaan na jay anak kaw, tapdag si kaw. Ay, naisaan mo't tanagayatan damot ado aday jay abalayan. Ken talaga nagtulagan da numano tagbalin nga anak da. Ha? Tsakla mo abalayan. Nagbit kayo mo tanag pa siya ijay balay dananang bakit? Ay, inyawid ko nagiti anak ta. Tawan aanusan ni nanang kadagiti apo ko na. Anya? Apay aya? Marangrang ka no. Bugbog kawan na pa'y kaida Imbis nga iliwan na. Saan taong ungtan naman? Pasaray layatan na pa'y. Anya? Iso nga inyawid kung dagiti anak ta. Sino ay ati tataulan ti asaw? Makaringreg. Hey! Salakay! Tao mo! Ah, Umay kami man! nay. Sino dagita? Apay, anyat masapulyo. Naimbag nga oras yun, Nana. Umay kami man? Ada na patag nga ibagami. Malaala. Dumanon kayaw. Nakaumay kami, Nana. Tanaamuan mi, ada kayo ti asawa ni Tata Andring. Tati amumi nga min kat balaw. Ha? Nagkuna abalaw. Iswamis mo, Nana. Imbaga na iti anak ko amay sa nabalo. Iswa tinutupan mo ti anak ko. Ha? Anyat kayat yaw asawain. Kuang amin, Nana. Di kay kumamakmaklaat ngam inaram ti asawam ti anak ko. Kat tinutupan mo ti anak ko. Naawis kadagiti ado, regalo na kenkwana. Anya? Katidakas na. 17 pa ila titawon ti anak mi. Anya? Ay ti awanan baen alaklakayan. Urayan mi, sumangpet ti asawam. Ta agsasarita tayo, Nana. Ngamin, plano mi nga idarum ti asawam. Ta inaram na ti anak mi nga uray 17 na pailaang. Anya? Nawanan ka itibain alaklakayan. Hindi mo karamukan si mga mga. Nagatintog pa mo nagkita ko kaw. Isumatla ka na yun ka marabyan na sumangpet. Kanisumot labim masetin idriga maswildom kadiyak. Kaya madababay.
Kasla apo, kumpay, ti pinilim ababa. Yan! Ang talaga Ay! Tayo nga itinasayaan datoy. Di yung kaya, ti maidarom tata. Umanugot kayo, ti kondisyon me. Anya na itadeng. Anya kondisyon ngay dayta. Masikog namin ti anak mi na. Anya! Kat no maipas ngay na, ituloy ko mati anak ko ti agiskwela. Ta siya, agsubliak man na ni Jay abroad. Single mamak namin. Isungag may saak amang isaksakad iti anak ko. Sine ko gampay gayam ti babae! Anay ka, tibok ko. Di mo ipumot. Agpili kayo, tata. Maidarum kayo, wenno alaan nyo ti putot yo iti anak ko. Awan ngamin ti mga sikaso, iti ipas ngay nanto nga ubeng. Sige. Alas to adeng. Ulit nagtagkid daw ti pambakawan ka na ngayaw. Kapoy tinaramig ko iti anak niya. Nasakit tinangkam ko iti napasama. Ngaman niya nga rod. At daditan, kahit siyak ngay, di kakid daw iti pambakawan kanyak. Loka! Anay ko. Sorry, Melta. Bakit? Sorry. Ala kayo! Nag-aramid kayo, tatang! Huwag nga raw na. Nailaw anak ko. Ay, isumutla pang bagets dagiti kawusyo Eh. Tadamag gayam ubi nga sabsabungan nyo. Ay, agyaman kayo atas anda kayo nga indarom. Huwag nga raw na anak ko. Isunalaing ka. Ala, ito ka no ti ipas ngay ni Lili. Ala, tumpalan nyo latan ti kayat dama pasamak. Tapno saan kayo ang maibalod, tatang? Daran na bakit? Mapanak ka no iti ospital. Tanaganakan ni Lili. Maban ka lang! Pagkawanan ka din bakit? Suri talaga. Nailaw anak. Promise. Saanan ang maulit dayjay. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Andre. Ada kamin bakit? Ha? Nay, apay ngay adwa mo na kita ubam nga ubang. Wala. Tadyak mo ni namnama asingin gayam ti ipas ngay ni Lili. Anya! Wan bakit? Iso adwa ti aw-awirin ta nga ubeng. Tulungan na kawan. Tsaka ba ilang awirin asisa na gitaw. Marigata nak. Sa pa'y agtrabaho akpay bakit? Anya! Hello kada kayo amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sapay kumata nakaradkad ka na salon at tayo akanayon. Manipod kanikab sat Vina saan napudno na gantin tay idrama ita. Ngam sakbay na. Hello man pa kinilari Pulido kandagiti anak na. Wano anak da King kan Kyle from Rizali Pulido, Ijay, Hong Kong. Ni Donnie First Salvador, kani Joanne Rovillos dita Singapore, from San Manuel, Pangasinan. Kastoy mantik ko na ni Kapsat Vina. Dear manang biyanang, jak kurso na dati na asawa ti Kapsat ko. Iswa kay kayat ko nga sa ren kan pababainan. Napimpintas ngamin ngam siyak, iswa may insecure kan kuana. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay ayan ni Manong Ligi? Ada iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro de Kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan matkit di, ha? Kunak ano adda na patag na ibaga may papan iti dayta? Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Unak man busy ka, Giselle. Ngamin hawis nak matarimuan. Kuma, ngamjak makafokus. Tama di tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmanan day Avina, di boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na tisang kaibagana.
Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahil ang kabsat ni Nobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mga ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi iti sang kaibagana iti sangwana. Ay, tsaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditirik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsat ti Nobyong ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akas ta tinaramid na. Namin ano matan a kinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ipagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga sawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang ay. Agyaman ak bakit? Anya nga may nantay ko nang maibagam kanya? Ay, imay ni Vina nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na ka nung kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kapsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun day kapsat ko. Kanayon kumat nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik natin sa bali? Ngam inulit naman ay. Anya nga tanog sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka ah. Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Gam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati kabailak a makibagay kan kuana. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayo matan tirik na kan kuana. Makauma. Tasyak matan na kanayon ti agad adjas para kan kuana. Di mat makarik na lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentroy di kalman. Ni manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di mon sang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibagaday ta itasawa. Kat masair mo tirik nana. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardangamon tayo nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat day nga tao. Ag-istoryak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga kasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni manong mo tisang kay storyam. Talaga kit di nga overacting da nga Gisela? Aklunam ka din asikati ka malay. Itan niya pa lang ngamin na rason. At ti ex ni manong mo timapan mo si istoryahan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan mat di nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga ikapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot gata nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti paay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na ka lang, katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadalti na sayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya? Anak, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadahal tinapinta sa rin nangan mga kasawa.
Talaga makangag day tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay, tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran yo. Idi pa nga anusan miti kasi yung ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust ng guwana. Ngam anya tar aramidon na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbagak tumanan di kabsat mo anak ko. Ni, anda ka matitibalay manong. Wen, uray ka Vina. Apayaya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdin nami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Isumanan ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti day nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo maten pakibibyangan ti relasyon me. Nawatam! Day nga Giselle ti mang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kambalem, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apagkinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabaho ak Giselle. Ada kanubakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagat laan ng tigayim ko. Taison ti kadwak nga agim pake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Doa ang tawen ng tinapalaba, sipot imakar kayo di boarding house yo. Ngamawan lang ngagko reklamom, Giselle. Taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di ba iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit? Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na. Gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Dahita agvina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangted itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. May tad namin nga kayat ko. Sigurado ka kaday, niti day ta desisyon mo. Uwan nanang. Numaasawak ni Ruko di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayong madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Nero ko ti makaamo iti amin. Hello, nanang. Hello, Ligi anak ko. Ay na, kalay sa kanon daw Vina kan tinubyo na. Kastaya, kaano nga eh. Into no maya bulanan umay kayong to Makitan to nanang. Sana asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalib iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan Giselle? Amangan no makangagakmanan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Tiyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anya nga ti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, Bina, anak ko? Apay ka nungay. Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Amangan ka no saan na makapakaday ti trabaho na. No anda nga kayat di saan lang? Amo ka?
Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da diyang asawa na kat. Kontrabida nga ka na yun. Kaslamat ka nung napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditikas ta. Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samat nga kayat di kapsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apa nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan na. Ay, istal na laing daytay. Yung nasingpa, ti kapsat ko, Vina. Jak korsonada ti babae an asawam, Roko. Ha, tapay man, manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina, manang. Anyamat ti kasta nga inasawa. Kasla saan a mapagtalkan ti panagrupa-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan lumangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, ada kamat gayam ito'y balay manang Nora. Balay kumat lang daytoy, Fina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalaysa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mo abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kaya't ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatante asawa ni Roko. Oray anya pa'y aram idam. Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo, no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti day jay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumparay jay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingan ngamin, agayam na nadiin mo na ang asawa. Iswerte na kaya at may katagitilatawan iya sa alas. Kasano akmat nga rudan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangiday. Nasaysaya atan ti kasta. Tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamat dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akton ang aginaw manang. Talaga asadot ka. Iuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Hanmat, ha? Amok daytan nga ugalim. Nuha pa'y mga min anang asawa pa'y laang manan dayta Roko. Itikaskan ka pa'y laang mat. Ay, nasakit mat data nga pa nagsasauyo kanyak manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipag ko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Hanmat, ha? Aglablabas kayong mata na agsasawo. Apay ngamin nga da kay to'y manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti daytoy abalay, nawatam. Halagaan nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan manang Nora. Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos, Vina. Anya nga haan, nagdigusakto pa di kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso aron ba nga inaldaw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw Ha? Kita umat basti ti hygiene mo Vina. Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang. Madlaw asaan ka managdaldalos.
Ta ultimo aglinis dito'y balay, kat saan mo ang maaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sa dot? Huston man! No, hanak ka kayat nga parete kabsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunam ngamin ti kinapudno. Kita ang matiladawan day di ipag ko Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan lati ibaga na kanyak. Diyay na tayo nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayo na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramida. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, oray si Karo ko, kasama tanti bagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matin mo nagiti balbalikas ti kapsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pay ti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytultulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pay lang, Vina! Ang gagaya makablawan kayo amin, iti naragsak nga oras kanal daw yo nga awan labas. Salamat, iti kanayo nakadayo amang subsubaybay kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikabsat Leti san napud no nagan tintay idrama. Ngam shout out mampay kani Rogelio de la Cruz, Arian Mokay dita Pugula Union, kani Gina Linchua dita San Quintin Pangasinan. Kasi mantikunani kabsat Leti, dear manang biyanang, nakairwamak ti umutang, no jak umutang kas naglaladutak, awan gaganay gaya. Aggagatala kanayon ti imak nga umutang iti kwarta, kaya nagduduma akagawaan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, addamat gayam la ko yung akwentas na nanseng. Balitok day talitay. Ay, i-reserve mo man nga rod ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumarunong nga lawas. Agdis kitarak pa ya. Kurang amin ti sweldo nga bagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no reserve ka. Kalpasan na, di mo kayang gatangan. Sigurado datan. Idi pa lang nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga rito para kin ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan nadamag ko. Ngayon mutang ka man iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, te may papaniti na itabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Wala, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakamong kang kwa na kita ramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam, kunanan tumanan kanya. Ano ang nga minayang agpaiso ti inutang mo ang kwarta anak ko? Agsusuldo ka man. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matisweldo. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gasto sama. Di mo pa lang nabaybayaran tayo may saalon mo. Ita imutang ka man ah. Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidak? Palagipla ang anak ko. Si kantumad lang tagpare ko no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan na, ti kwintas nga in pa-reserve mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko. Kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumarunong nga gatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimang pati order ko ang nagkapuy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaak. Tap no mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana.
Mari Isabel, umayak man. Agtugaw ka maray. Anya ti bagang? Nuhang ka nga bisi. Agpasentro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marilete. Ngamawan ko rata. Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. Adda ngamin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwentas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kaninanaan sing dato nga kwentas. Balitok day ta maray. Una. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwentas. Api nga itakalaan late. Naggap-gapwam. Kan nagpariban kan sama na. Da kasayamat no, agpapinta sa krudil. Saan matkit day? Ngam nangalami ti kwartang inaramat mo ngay. Ay, akwa. Ay, inlibre nak ni Marie Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Mari Isabel itay. Kasla saan mo't nagpariban? Kat talaga nga saan ata, foots pati naramid na kanya na. Di na kano kaya ti Mariban, tabaka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok na ta. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti day takwintas ko na. ay, kwa. Ni Marie Isabel mo't lang ah. Binulot ko. Siguradum lang litay. Jak kaya't ngumot utang ka para lang iti kakastabang banag. Uwan ka di. Narigat ti umut utang. Aginggat ka ba lang ta? Liklikan ta ti umutang litay. Marie Isabel, mabalin nga no, agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan orete ko yung tasko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ay namaray, apoy masapul nga agulbud ka kinila kay mo. Basta, Maray, saan nasaya at nga ulbudam ti asawa? ay na, sa bali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamuan na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat matgayaman tilakom nga bag na naansiyang. Kasangsangput na laong itay, lete. Manong ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laong dita. Saan nga agpapada ti presyo da kita? Ay, dato di kayat ko na Mala, muto nga rudon tay supot ka. Kwa na naansing. Apay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kaano nga'y makabayad ka no bilang lang? Into next month, no maalak di sweldo, agbayad ak nga dagos kanyam. Awan ka di trabahom ita. Late, anak ko. Awan tatang, Aguray ka. Undak magtong tabuok mo. Nagpariban ka ka day. katuwan na tatang. Bagay ako matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakrasamo ti magasgastos mo iti binulan ngum ti masusweldom. Ayos lang da, tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon, no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo nga inutang mo. Saan pa, matkit di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalumos ang mailumlum ka ito utang para lang ka dagiti awan mo't iskan na abanag. Anyang awan kasus kan nakat mausar mat dagiti ututangak. Amo ka diti asawam tikas tangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakasto nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang kan aggasgastos ka asaan nga amo nilakay mo? Ibagang magingwa na nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti lending idi na minsan na aldaw, Mariletay. Aya, kat. Salsalud-sudin da kamat ijay, Mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita? Ay, kwa. Agbayad ak tumatlang ano, agsweldo ak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali, tamabayad ak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di dita balay da. Adamot nana, nakasaritak pa iti kalman.
Anyat masapulukan kwa na. Adda ngamin utang na, asaan na pa'y anabayadan. Anya? Adda mat utang ni Marileti kada kayo, nana? Won, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak? Ay, una yun day di Marileti. Maiwara samat ng ti utang na. Amangan no saan pa'y nga amo nila kayo na tikas tangar aramidan na. Ay matuo ka na nga rodon, ang mangururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya kaun. Umayak man, Rodel, anak ko. Neng, adda kayo maganda ta. Ay na, saan pa yan nagawin ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wag, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapudno na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang? Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin ko na. Asaan nga umut-utang, tanarigat agbayad. Ngam imutang latagayap. Kasaritam to anak ko. Langusyak nga amana. Awan denggen na. Amangan no si kang asawa na ti denggen na. Ay, madanagan akbaro. Amangan no dakkel na yung ti utang na. At daman ti salutsudakin ka, Isabel? Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Liteng asawak. Apay ni Marilete, Manong? Pudno ka day, asikatin nang ilibre iti riband na iti naminsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilete tinaggastos para itiriband na, Manong. No may papanmat iti kwentas, ginatang na day jay kininanaansing. Ano niya? Pasensya ka, no saan ko ana ibagbaga, Manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayam, sapsapulan damat lang itilending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, Manong. Ay, una yan ti kasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikot. Siya, nakabayad ako mun. Isabel, amang kit din dapat tinagutangan adi mamaw. Day tatijak amo, Manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Manulaang matisusweldon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastilaan. Nagsasanga sigurong ti utang di asawak. Masaya at magtanagawid kang Lite. Apay ayala kay? Apa di mo yung bagbaga kanyak na adugaya mong ti utang mo? Utang! Uy, hangkang maawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumarin may Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa'y lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may dito balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan Lite. Kamatindakan dagiti nakautanam. Eh, anak man nga umutan? Siyak matagbayad ko na! Ngimsak na asawa. Rumbang lang amok mat ati kastangar aramidan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan ma tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme. Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rodil? Kwen, tapno mamuan ti asawam, ti kastangar aramidem, anak ko. Amoy lang nga rudan ti ugali dahi nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayamat maitulong ni Rodil kanyak. Manulang mati masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na, ngam at least, saan ana ilumlom iti utang akas ken ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo? Talo saan ka makabayad? Ijay balayo ti pagsingiran dagiti nakautangam, kan maamuan tumutlaang ni Rodel nga asawam. Asino dyan may dito balay tayo Lite? Nakautangam siguro mananda dyan. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rodil. Agsalsaludsuda ka na sayaat, yung kasta ti pa nagsungsungpat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na ngayon, saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutin ka dagiti utang mo. Kadiwan. Ang kanya-kanyatan.
Jak magustuhan ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madan iti managutang nga asawa. Nagsasaw ka mo't kaslaan mo nga napadasan timutang. Wag! Ngam no umutang nga, ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Siya ngay, inlimad mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta ah. No na umakan, di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga, pumano ako. Tsak kaya ti may lumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Jak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangan kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Ngamjakon maanusan ti aramid ni liting anak yo. Saan ka ti amaala iti nasaya asaritahan da ito Rodel? Narigat ka sa sarita ni litay tata. Isupay kayo ti makaungit. Jakon maanusan ti kasi yung ugali na. Amo na ama di tirik na. Tainlimod na ti may papan kadagiti utang na. Yung isupay lang tadaganas na makaungit. Rodel. Iti kasi yung aramidan na. Jak amo no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. Ay, ala, mawatan ka, Rodel. Uray ay ayatem ti may sa atao. Nululbudan na ka. Talaga amatismaya ka. Nang runa pa ikad inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan da tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayatan ti utang na? Tamanulaan mo ti masuswildok iti trabaho. Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo lang. No apay pinanawan na kalitay. No apay mo't namin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo itasawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kingga. Basol ko matkigdi Saan nga may parbang di kas nga inaramid ko? Mahilig kang tumit ngamin nga umutang anak ko. Ay, jak amo no niya tirumbang nga aramidak, tatang. Aggagat ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Anyat amom, ang mga numay ayaw tarik na rin ni Rodel. Kat agsublin tumot langin ka. Jak ko naman nga mapasamak day, tatang. Naimbagla nga ang tanaranaan ka dito'y balaya ulit eh. Di ka mo't agpakpakitan. Nanaan sing. Imayak, tao may kusingirin ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano sa nyo pa'y ate agurayan niya? mano abulan anagururay aklete. No kasta mo ilagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay sana? Handa nga ipapabarangay na. Pasensya ka, ngam narigat ka mo nga may nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karem. Naglangan ka man nun, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Agigidan dagiti umagsingsingir iti balay. Ni nanaan sing, in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlaktaan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan no maikat ka pa'y iti trabaho. Han ko nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at san orno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati ibagbagang, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, agdamat labason mo, Tanagilimod ka nagulbod ka kini Pare Rodel. Isu siguro anadismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Amare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lite anak ko, inyagan kay ti si Daam. Nagdinengdenga. Sinagpawak iti tinuno abangos.
Edi suyulat ta itan tatang. Ne. Apay kasta tila nga pa nakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba bibig mo. Apayan, Awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan tatang. ha? Ipan nasasawa mo. Ika mo man tangiwan mo. Sumrek tingilaw. Nadagsan nga raw datoy subilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugin ko. Nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan datoy imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubuan ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas kong agbibiyag tatang. Kasla kayat kunti agina na. Mala, umay ka tasubuan ka. Urayin na ka, tayo na mangala itin na po balay. Ay namare, apay nga akas tamad tantilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko mare. Anak makaturturog, anak makapangpangan, awanan ti pigsa. Di ka ngamin unay agpampanunot amare, tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik na ngamin kadagmamay sa awan ka kampik. Awan ka binadang ko iti biyagi. Ada kami amang tulungin ka mare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda ka dagiti parikot mo. Patib karon ki di ti pakinagam mo. Parikot ko nga ron no kasano nga makabayad akiti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak. Kasla mabagtitak. Ada tao. Tay, gustakan bakit? Ngala. Puston, di ka nagsangit bakit? Inawagan na ni tatang. Katimbaga na ti ka sa saad mo. Iso ang nagawit ak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsalita kayo anaimbag, mare. Mare, agyaman nakitipan ng sarong karmo itasawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka, no pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko tayo dyan. Ngam saan itan? Sakit ditag dawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasya tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rodil. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga rudan. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyak to timang bayad kadagi jay inton ag-imbaga. Kasaok dagi jay nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rodil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rodil. Promise nga perme. Hello manan kada kayo amin naragsak ngayon kay panagbuybuyak ken panagdangdang nga gitagon daway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Sali sa napudnonagan tintay patangatang ay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Victoria Lacambra, Criselda Mawili, ken ni Havana Aldoven, Dita Kuwait. Kastimanti ko na ni Kabsat Sali. Dear manang biyanang, adangkel wano ulitag ko nga dakabailan na itibiyag. Adadakkel labalay na iti lugar mi. Nga maawan nagnanaed tay ja abroad ti pagtrab-trabahwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, manang ilyang. Leh, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrag ka ah.
Agyaman manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wait, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't muti ag-caretaker di balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo na nagbakasyon? Kunak-anog for good ka na ading ka. Saan pa'y manang? Napigsak pa'y mo't nagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo tag-caretaker di balay? Ay katwan kayat ko ading ka. Nasayat ang arod manang. Kahit kung amin akan na yun ang nadalos di balay ko, nga uray awan nagnanay. Uray mapan ka lang agdalos, no adawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manay. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay ang tibalay mo. Di ka matanagan manang, tagda ti sweldong nga caretaker. Ay na, uray saanin kabagis. Oho, basta, agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, manang. No kasta, agsublin ija abroad niya ang kalastor, nanang. Unanak ko, iso nga imbilin na kanyak tibalay na. Bantayan kandalusa. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumot. Kan adda sweldok amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay ambaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay, jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod, nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Apay, awan trabahong ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsis lady. May saal daw nga nakatakdor ka. Pagkatapos nagbasi ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasi ti tada nga kanan may. Anya, Iso nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan ka nga agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy nanang, nag-ado gayam ti gamit ni Angkal Astor ti balay na. puro imported pa'y dagita gamit na. Adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni uncle mo nga agpiano. Kas kada ag-gitara. Wan nga rod, nalay nga instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si katak siguro tadtano, adakas dya nga talent ko. Ay, awawan ba't nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may sala ko ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum. Saan atilakot kutyem dita? Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan nga min load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalos tanan ako. Agawit tan, tain tapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak mo nga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawit takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga Roda, hintayon nanang. Na. Apeng inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagay ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni Uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di ka laag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuwan, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sa una kanya kun ngay, nakababaeng. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo.
Kanasingpat niya uncle, haan nga imot dayjay. Sumanilpon ka ilyang. Itay paila ta silpon mo, tikal kalikutem. Asinot ka tinatat mo ya. Awan, basbasa laeng dagitoy inchat ni Sally ken ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti Mang Dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na ngamin to'y cellphone ko a pinagchat ka. Ay kanya ko ma. Kapsa mo mabaing ka pailang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko ah. Nan, kwartang bangkay di ba kay? Dadamapang ko katangan. Nagsuldo kan saan? Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba kayo saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo mat matungtungpal. Ilyang, manot swildong kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sally, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kon tag sales lady nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay lang. Tano makasapulak iti sabali a pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod Kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na. Banban tayak din nagdakal nga balay na. Anya, ay nanaimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang nempa. Ay, undayam, Sally. Mabalin ka diti ang singir, friend. Kasapulak ngamin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak nempa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rod ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ni, apay nanang. Apay ka di ba kay? Kitaan nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak. Tapno makita yo. Ni, apay nga picturean niyo dayta. Ata nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay agbain. Agama amang utang kun kunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkay di ba kay? Nagsuldo kan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama panagdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya tiyo akat sublatan kayon. Wali lang. Ipasublat mo kinisali. Tayong pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. Ay, magagat ka aya sali. Katuan aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manon. Uwan nanang. Hello nanang, apay nga mawag kayo. Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako niti balay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kahit tinapik sa tapno kaslada kaduak.
Ay, saan atilakot ko dita, Sally? Di mo pa kibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Naglutoak na nang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang araw, isaram amin ari daw kang tawa Bye! Bye na nang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawa dato kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kaslay ja kutson ko ijay balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maada anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparma kanya na. Ngam kapsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak namin ng Jeswildo ka ni uncle. Nayo namat Lima gasot. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Pagkatang ko ti chinilas ko. Narunutan, tayo sa usaray. Kan gumatang akit di butas ko. Gusto day, tan. Anda pa'y gatangak. Sige tin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor nanang. Anya, impakadam kan kuana. Uwan in-chat ko tatay sa cellphone nyo. Uwan, ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kini Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kuanan. Anya ko mangay. Uwan at least kanyang takabsat mo. Sige taging pakiakon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asino tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Sumrak kayo. Ta isarakmat lang turi daw tani. Ado ti aso igtarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya ti kastangar aramidam. Saan mo abalay day tuwi? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na tar aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid ano ipulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta tar aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmata, ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no kanayon. Nagdakal dato balay. Numasadot ka, agawid kan, tasya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tari maanom ti trabahom salay. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Isong addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anusak pa'y la ijay. Tanarigat magtimabakante. Uray katulong lakuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kaya't ko dito'y lugar tayo mo ilakuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot dun sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngamin ang jebak ng uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulongam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngam unay nga dakal ti sweldo Kitalaan, okay lang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali na di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan na ba? May sakamot adi agpampanunot. Kasano ko maasweldoan na kat awan mo't kwartana.
Jay kanong nga ron ipawit tangkel na ti sweldo na. Iso ti patangdan na iti gayam na. Mabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak ta bakat. Di ka lamas yung mar. Wen angam saan nga amo ni Uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain iti gayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rood no agunget ni Uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga, Sige, awit kayon. Yung kayo mga laiti si Danyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sali, apay, ayantay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron sa mo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan, Ayun gayam, mabaninti ang sweldo, Sally. Makabulan ko matan dito nga agpapaaykas katulong. Ay, katuan na. Dato ti sweldom. Kompleto data. Agyaman nak, Sally. Sally, laba ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo. Dagi jeman badbado kan sapatos na angkal nga hanang ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya, Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos sana Amangan mo no peke. Kita amin nga naimbag, Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka matkarod Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodon. Bayadang 15 data, tada pa'y papanak. Derasam. ayantay cellphone ko, lakay. Ay, nakpakibibiyangan ta cellphone ba? Dataman na eh. Apay akasta tilang amaya. Nagpulong kanyak ni Nympha yam jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapnuan da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka jay anak mo. Isu akas jay ti aramid na. Takon konsing jam. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan di sali. Jak namin maanawa. Sungba-sungbatan nak. Isu akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga bangan no idarum na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni sali. Nympha, itimpla anak man, iti kapik. Nympha! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nympha! Ha? Nagmayatan na buya. Mayati si Kawilam Adonya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo sa tilotoak. Ayan da kita appliances ko sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom da gitay. Kanda kita mo may akagwaak. Agasam da ita. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Humalaw ka! Kasangwam ti ikasukin ka! Taidarom ka! Nanang, tulungan dak man. Apay nga min pulpulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Jak kayat nga agbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy.
Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko.